Mbunge wa Taifa, mchaguliwa wa tarafa Fizi, jambo. Jambo sana ndugu mtangazaji. Kwa sasa unapatikana hapo Kasaba, mkoa wa Karonga. Ni muunganiko wa wabunge wa taifa wachaguliwa wa tarafa Fizi. Lengo na mazungumzo ya kuwasili hapa ni kweli ni kwamba ni jumla ya watoto ambao walichaguliwa Fizi. Unajua tarehe 8 hadi tarehe 9 hapa kwetu ambapo tunaita Kasaba kulipatikana jambo kulipita jambo ambalo liliua watu zaidi 109, nyumba zaidi 150 kwenda mjini yote kujaa maji, na tatizo hilo lilituhusu sisi watoto wa Fizi wachaguliwa huku, sisi ambao tulikuwa Kinshasa. Baada ya kukaa chini na wenzangu watatu, tukaona ni vyema siku ya kwanza baada ya jana kupita tupite mabiro zote kwa niveau national ili tuangalie kama msaada ya government inaweza ikapatikana kwa haraka. Tulienda tukafanya kazi, tukaenda ona honorable président, même avant ya kuona tulileve une motion d'information mu Assemblée nationale ikatupatia ouverture, tukaenda onana na président wa Assemblée nationale professeur ambaye wanamuita pacificateur mheshimiwa Vital Kamerhe. Sur même place akaita premier ministre ambaye alimwambia toutes les dispositions sont déjà en marche ili tuangalie namna gani wahanga wa matatizo hapa Kasaba wanaweza wakapata suluhisho. Tunashukuru Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi, tunashukuru pia la premier ministre, na tunashukuru Vital Kamerhe pia, bila kusahau mama Aziza, ambao baada ya kuonesha sisi kama vile watoto wao kuwaonesha janga ambalo lilipitika hapa kwetu, leo wamefanya mambo ambayo government inapaswa kufanya, na dans le cadre ya kukompatir na ndugu zetu, na dans le cadre ya kujionea nini government imefanya hapa, kwa sababu sisi ni jicho la raia, sisi ni un pouvoir contre, donc on peut dire contre moi ya gouvernement. Tukaona tushindikize government na tukuye usikulia na ndugu zetu pamoja ambao wamepata matatizo ile siku ya tarehe 8 na tarehe 9. Ni kitu kama na hicho, sisi wote wabunge wane au niveau national tumeona tuje na tuhudhurie na tulia na ndugu zetu wote pamoja, na tunashukuru Mungu kwa sababu tulitoka na tumefika salama na kazi inaendelea kutendeka. Najua mengi bado yatafanyika kwa sababu tutalala hapa Kasaba na kesho tutarudi nafasi zingine kusalimia hata wandugu wengine. Umejionea hali yenyewe iliyotokea na ukiona eneo ambalo lilitoka mafuriko, kipi ambacho kinawajia kichwani kama hapo? Mimi nawaza cha muhimu kwanza le fait que gouvernement national, gouvernement central ina intervenir ni kitu cha muhimu, kama jinsi wengine walivyosema. Hapa ni nafasi ambayo iko karibu na Tanganyika na iko mbali sana na macentre hospitalier, s'il faut le dire. Mimi kwanza napatia government, donc le gouvernement provincial, pongezi kwa decision ambayo ilitosha kuinstale hapa un centre de santé ili maafa yanapopatikana apake watu waende mbali, matunzo ipatikane au wapate hapa. Na aussi il faut pas oublier tulikuwa na ministre wa environnement. Najua le gouvernement au travers ma pression zetu inapaswa kuangalia jinsi gani watu wanapaswa kujenga manyumba ili wakati ambapo janga kama na hili linatokea watu wasijenge pembeni na manyumba, wajenge kama jinsi wanavyopaswa kujenga na kuacha fasi ambapo maji yanaweza yashuke vizuri, wakati ambapo tena mtoni inaweza ikajaa. Sisi tutaendelea kuonesha government na jinsi tulikuja na watu wote ambao wanahusika na masuala kama na hiyo. Najua rapport non seulement yao, hata rapport yetu ambayo tutafanya itaenda saidia government kuangalia nini baada ya kituko hili vingine yenye itaweza fanyika.